إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول جل وعلا في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أحبتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإن موضوعنا اليوم تتطرف عن شرف المسلم وعزه في تمسكه بالقرآن والسنة. ثم كذلك نلتقي في نقاط آخر أن من ضمن الخطبة يكون لنا قصة ابن أم مكتوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك زواج جليبيب ومقتله، وكذلك قصة عتاء بن رباح مفتي الحج، فإن أطال الله البقاء وسنكمل البقية إن شاء الله. أحبتي في الله، ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمس أتى الثرايا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. من مبادئنا الأصلية ومن تعاليمنا الجليلة أن نفتخر بهذا الدين، وأن نتشرف بأن جعلنا الله مسلمين. فمن لم يتشرف بالدين ومن لم يفتخر بكونه من المسلمين ففي قلبه شك وقلة يقين. يقول الله تعالى في محكم تنزيل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سورة الزخرف. أي شرف لك يا نبي الله، وشرف لقومك، وشرف لأتباعك إلى يوم القيامة. فالواجب أن تتشرف بالقرآن، فالواجب أيها المؤمنون لنا أن نتشرف بالقرآن لكوننا من أمة القرآن ومن أمة الإسلام. بشرى لنا معاشر الإسلام أن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله دائنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. أحبتي في الله، بجل تدر بالإسلام إذا يتجو مراد سبحانه وتعالى on yettudo hoore mum ko adi yettobe mo yettudemo hiden seedo wonde marewete do ala kadi nafa rewdo dum lorra mo rewali si wona kanko jomiraado subhanahu wa ta'ala. Baawo dum hiden seedo wonde manelaado makko Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko kanko buri teddude ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi kon fu, ko wonde makadi Allah subhanahu wa ta'ala nelirimo rahmatan lil alamin yurmende wonande tagorde. Hiden seedo wonde ma annahu ballagha risala, o yottini nelal ko nelira kon, wa addal amana o totti holare nden, wa nasaha li hadhihi al umma wala bani de do mofte. Jazahullahu an ummati kama jaza kulli nabiyyin an ummati. Hiden toro Allah subhanahu wa ta'ala Allah yobirmo wano yobiri dendangal annabaajo mofte mudun den. En toro Allah subhanahu wa ta'ala kadi Allah mo be sengole liwa makko jango yawmal qiyamah. Yo Allah subhanahu wa ta'ala mo biro ni ka galle makko aljanna. Baawden duwano sahabaabe wondi be makko e sonnaabe makko e kala nyentimbe mo ha jango yawmal qiyamah. Baawdum musibbe julbe haray mido yamira hoore an, yamira on yen hulu jomiraado subhanahu wa ta'ala. Haray hande mawdu yewter meden den ko yahata ko fi teddungal juldo, ko honto juldo teddata e ko honto juldo hani labbude teddungal e ko honduni teddungal juldo on. Haray no nder on khutba hino mofti ton qissatu odo sahabaajo teddudo mo Allah jarri borno wumugol tay o yiyata tay kadi Allah no teddinirmo wonugol kadi ko sallijo nelaado sallallahu alaihi wasallam, dum woni ibn maktum hakkunde makko e nelaado sallallahu alaihi wasallam. E o do gorko kanyum kadi tawnodo kal islam, himo teddi kal islam kono o andano ka e fami makko, o andano ka e communauté on, sabu wasugol makko e sabu lo'ugol
fami ka o iwri ha wondema hiɓe sikka wondema o exista kono tawi nelaɗon sallallahu alaihi wasallam hino andi ko neɗɗo teddirta ko dina kan hina nasabu makko on hina conci makko ɗin hina jaahu makko on haray on kañum kadi no wiye Julaybib en honno on kañum kadi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wallirimo ha hoɓi ɓeygu sabu nanon har heɓugol makko ɓeygol hino satti sabu tawde o mara sabu o anda ka fami makko e hani o feƴƴiniri haray ɗum kañum kadi no mofti e khutba si Allah subhanahu wa ta'ala newni e gorko goto no wiye Ata ibn Rabah muftil hajj wonnoɗo kañum kadi marnoɗo gandal jonnaynoɗo fatawaji fewndo hajji on hare ɗum ɗo fof no mofti e khutba meɗen on si Allah newni en wawi yewtude e muɗum so wona ɗum hara e tan aritoyowo haray no jeeya ko ɓeydi en teddugal en e julɓe ɓen no ɓeydi en ko e wasodirgol hakkundeji meɗen nde Allah subhanahu wa ta'ala tawde o waɗi en e sengol kolngol wi'etengol ibadi Allah subhanahu wa ta'ala e hoore mum e teddugol muɗum o waɗi en e sengol kolngol makko wigol en ya ibadi yen wonu tun ko en maccuɓe makko haray ɗum yo weltor en yo en weltor ɗum yen wonu ko sengol l'islam ko l'islam woni ñawore meɗen ko l'islam woni tugalal meɗen haray ɗum kañum kadi ɗen julɗo no duwa weltorde ɗum e wana noon kadi tawde o eltani en oɗo nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam nde oɗo tawata ko oɗo ɓuuri moƴƴude annabaɓen ko oɗo woni kañum kadi ɓurɗo teddude annabaɓen fuu Allah subhanahu wa ta'ala waɗi en sengol oɗo tawi ko oɗo kadi woni annabajo meɗen on hiɗen hani weltorde nde weltare ɗo kañum kadi haray no jeeya e tugale ɓurɗe sembuɗe ɗen e ko mawninta neɗɗo kon e gandal ɓurgal towude ngal nde neɗɗo mantorta kaɗo diina tawa wondema o weltora e nene komi julɗo e neɗɗo weltorta wondema Allah subhanahu wa ta'ala waɗimo ko o julɗo tawi waɗi ko diina kan kadi woni diina makko kala mo weltorali teddugal diina kala mo weltorali fi Allah subhanahu wa ta'ala no waɗimo julɗo kala mo weltorali fi wondema o jeeyama ka julɓe tawi ko l'islam woni ɓoggol makko ɓe wi haray woni ka ɓernde makko sikke e fanɗugol yaqin e fanɗugol e hoolare jomiraɗo subhanahu wa ta'ala no wi en ka deftere makko teddude tawi himo faandi yewtini fewtini yewtande nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kono inde mofti en fof Allah wi en e suratu Zukhruf wa innahu la zicru lak wondema nde deftere de ko jantore wonandema ayo nelaɗo wali qawmika e wonande yimɓe maɗa ɓe ɗum woni mofte maɗen wa sawfa tusaluna arma kadi ka landitoɗen fi mayre yo Allah subhanahu wa ta'ala taw hara ko nde woni hujja e dow meɗen nde hujja meɗen na hujja e dow meɗen o wi ko honɗum e teddugal ɓuuri mawnude ha tawata qur'ana woni ko teddirɗen ko honɗum e teddugal ɓuuri ko mawnude ha tawata ko Allah subhanahu wa ta'ala woni Allah meɗen ko honɗum e teddugal ɓuuri mawnude ha tawata hiɗen jeeya e iwtirɓe ɓaawo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ha janggo yawmal qiyama o wi haray fal wajib haray ko woni ko waɗɗi kon anta tasharrafa bil qur'an ko nde teddirten alqur'ana ara nden li kawnina min ummatil qur'an e tawne hari ko en jeeyaɓe mofte jeeyaɓe alqur'ana ɓen wa min ummatil islam e ka mofte l'islam ɗum ɗo hani ko julɗo weltora hani ko julɗo mantora ko wana noon nde Allah subhanahu wa ta'ala waɗno wondema oɗo nodduɗo makko nde o noddi tawi koye ɗoftare makko woni ko noddi o neliri o kañum kadi ɓurɗo teddude no laɓɓen tawɗen enen kadi tawɗen sabu enen kadi nde Allah subhanahu wa ta'ala tawde kanko woni tedduɗo on o neli kadi ɓurɗo teddude ɗum woni Jibril alayhi salatu wassalam kanko ɓuri teddude e malaika on fof haray ɓaawo ɗum kañum kadi en anda baɓɓen fof ko ɓuri teddude ko nelaɗo meɗen on sallallahu alayhi wa sallam Allah neli ɓurɗo teddude ka malaika jonni mo deftere nden tawi kadi deftere nden ko ɓurde teddude e defte ɗen fof nde Allah subhanahu wa ta'ala wi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wondema haray mere arata e mayre kadi o nokkugo kañum kadi o wi inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun Allah subhanahu wa ta'ala wi ko menen kadi woni ko jippini deftere nden kadi ko menen Allah subhanahu wa ta'ala ƴetti responsabilité fi rendugol nde tawde noon kadi ko nde woni kadi ko jippina e oɗo ɓurɗo moƴƴude nelaɓe tawi noon oɗo nelaɗo kañum kadi ko oɗo woni nelaɗo e meɗen ɓe maki haray enen ɗo jakka en heeɓi kono wiyete kon karam en heeɓi teddugal en ɓurɓe moƴƴude moftale Allah subhanahu wa ta'ala wi en kañum kadi ka seedentingol ɗum kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas kono ɓuuri moƴƴude yimɓe ɓen yaltinanaɗo yimɓe mofte ɗen ɓuuri yaltinanaɓe yimɓe ɓen fi honɗum Allah wi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar sabuna hiɗo yamira ko moƴƴi haɗa ko boni walidhalika yaqulu jalla dhikruhu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala wi wata on lo'inkino wata on suno yon andu ko ono mori towude si tawi on laatike kon gonɗi mbiya lawɗen e maɓɓe qala sayyid qutb oɗo sayyid qutb o tafsiri oɗo aya o wi wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun ay a'launa sanadan ko ono ɓuri mawnude yani tugorgal wal a'launa mabadi an ko ono ɓuri mawnude kañum kadi ƴettirde ka ƴettuɗon ɗon kañum kadi wal a'launa manhajan ko ono ɓuri mawnude kañum kadi laawol tawde noon hara ko qur'ana won laawol meɗen ngol fa mabda'ukumul mabda'ul asil
wo hare fuɗɗode ma enen ko fuɗɗode ka lasli ka tugalal wa qur'anukum alqur'anul jalil deftere moɗon nden ko deftere Allah teddude nde woni alqur'an ara nden wa sanadukum rabbu yani ɓarode moɗon nden tugalal moɗon ngal ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala nam fa kayfa yahinu man kana Allahu sanadu o wi ko honno wawata on mo tawata ko Allah subhanahu wa ta'ala woni tugorgal muɗum ko honno on hoyirta ɗum noon haare ɗe wiya la wa kayfa yahinu man kana Allahu rabbuhu wa mawla ko honno hoyirta jasira on tawowo ko Allah subhanahu wa ta'ala woni giɗo muɗum woni Allah muɗum wa kayfa yahinu man kana rasuluhu wa qudwatuhu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ko honno hoyirta ko honno jasirta on tawowo ko nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam woni ñentinirgal makko tawowo ko on woni ɗofteteɗo makko wa kayfa yahinu man kana dinuhul islam ko honno hoyirta on tawowo kadi ko l'islam on dina muɗum haray ɗum oɗo neɗɗo de hoyata walidha kana lizaman alayna an nafkhar ko ɗum waɗi haray no waɗɗi e meɗen nde mantorten kaɗo dina meɗen wa an nashura bi sharaf nde heɓirten kañum kadi so'irten teddungal wal jalalatu wan nubul yawma an ja'alana Allahu almuslimin nde tawde Allah subhanahu wa ta'ala waɗi en koye julɓe haray mantoren ngal teddungal ɗo li anna ba'da an-nas qad yakhzal an yaltafita ila sunna sabu nanon haray woodi yimɓe go haray ɓe hersi hino mapini ɓe wiigol wondema min komi jeeyaɗo e aaden sunna komi ñentinowo sunna no hersinaniɓe e ñentingol sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam fewñingol ɗum ɗon e mbatu aw antazara alayhima alimu sunna mande feñata e makko mandeji sunna ɗi tawayɗe ko nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam woni ko yira wa hadha khata'un kabirun wan hizamun nafsi fahisu wo haray ɗum ɗo en andu ko faljere molanade si neɗɗo helsiri ko tawata ko ɗum maliroyte tawata ko jokkuɗo ɗum on woni ko maliroyte tawata adduɗo ɗum on ko on ɓuuri moƴƴude ko addi kon fof tawata jokkuɗo ɗum on ko o woni premier natoyo ko aljanna tawa an hiɗa hersi ñentigol on ɗon haray en andu ɗum ɗon ko bonugol ko ñaawi ka wonki maɗa kayfa yahzalul mu'minu min as-sunna ko honno yani neɗɗo julɗo hoyirta o hersirta jokkugol ñentingol nelaɗo makko sallallahu alaihi wasallam wa najatuhu yawmal qiyamah mawqufatun ala ittiba'iha sabona non kañum kadi malede makko on kanko oɗo neɗɗo jango yawmal qiyamati ko happa ko itirgol ɓaawo oɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sabu noon ko Allah subhanahu wa ta'ala wi'en ka deftere makko wa in tuti'uhu tahtadu si tawi tun on ɗoftiga nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam hare on feewi ɗum noon hare wata neɗɗo hersu ñentingol ñentinteɗo muɗum o wata neɗɗo hersu iwtugol ɓaawo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wa yadunnu ba'du nas ba'du haula'i anna al-gharb bima wasala ilayhi min taqaddumin ilmi hadha ahda sabila min ahli al-iman wal islam ha wodino e woɓɓe go sikkuɓe wondema hande haray western on hande ma haray ko fewndi kon e leyɗele wiyeteɗe no ardi e oɗo aduna ɗen wondema ko ɓen ɗon waɗi kon pinal ɓen ɗon ngal wondema ko ngal ɓuri moƴƴude ko ngal woni ko ñentinte haray ngal no ɓuri yimɓe iman ɓen no ɓuri islam haray waɗɗo ɗum ɗo e ɓernde mum haray o falji walidhalika yuruddullah azza wa jalla ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala ino rutta on neɗɗo sikkuɗo ɗum ala alladhina zannu anna mabadi sharaf wa mabadi rifa fi tahsil al amwal wa imtilaki dunya فقال سبحانه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعدهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق الله العظيم جومرا سبحانه وتعالى وين سورة الزخرف وندما بيدو يمبي سيكوبي وندما هاري ko civilization ko fewndi kon e leyɗele wiyeteɗe no ardi ɗen e oɗo aduna e ko fewndi kon e ɗeɗo leyɗele ɗe wonɗen e muɗum wondema ko pinal ɓeɗo ngal ko ngal wiyete pinal mo finali ngal ɗo mo jokkali ngal ɗon haray o finali ha tawi ko ɗum ɗo woni ka hakkille mabɓe ha tawi ɗum ɗo hino ɓurniɓe e dow ñentingol ko Allah subhanahu wa ta'ala wi yo ñentine kon haray ɓe gandu ɓeɗo ɓe heeɓi sikkande molanade ɓe heeɓi faljere molanade Allah dando e jeede mabɓe sabu noon jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi wondema nde ɓeeɗa wino wo ko hanno o alqur'ana jippine ɗum ko yimɓe manka mantinoɓe sikkunoɓe wondema ɓuri maɓɓe ala tawata adol islam arde hari ko kamɓe wonno ko laami wiyete ahlu sharaf yimɓe teddungal kamɓe ɓe wino hanno o qur'ana jippine ɗo ala rajuli min al qaryatayn azim hanno ɗum jippine e yimɓe cae ɗiɗi mawnoɗe ɗe mon hari ko wiyete no mawni toon ko makka kañum e taif ɓe sikkuno noon haray qur'ana ko jippoto ko hakkude maɓɓe kamɓe yimɓe makka ɓen ɗon maɗum e yimɓe taifu ɓen tawde noon kadi mo jippi e muɗum on ko makka woni ko ɗon o jibina ko ɗum ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kono hina ɗum wonno sikke maɓɓe on hina e ngol on famille ɗon ɓe sikkuno wondema qur'ana on jippoto kamɓe ko ɓe yino yimɓe tedduɓe ɓen ko yimɓe marnoɓe jawdi ɓen yimɓe nanantenoɓe ɓen yimɓe wiyentenoɓe ɓen si e ari fof immo hara ɓe sikkuno koye ɓen ɗon qur'ana on jippoto Allah wi ko kamɓe sendata yurmede jomiraɗo nden Allah wi o waye ko mene woni ko serndi ɗum hakkundeji maɓɓe ka gurdan aduna ɗo min ɓanti yoga e maɓɓe dow yoga fi honɗum fi yo jogi to yoga e maɓɓe dow yoga jalnori
woɓɓe maɓɓe jalnora ɓeya ɓenna ɓeena menen meɗen ɓuri on, menen kadi meɗen ɓuri on. Allah no wi wa rahmatu rabbika khayrum mimma yajma'un, yurmede jomiraɗo nden ɓuri moƴƴude di ko ɓe moɓata e di ko ɓe yahanta ɓe dogata e muɗum. Sabu nano yurmede jomiraɗo nden ko woni koye nelgol oɗo nelaɗo e jippingol e makko deftere makko teddunde nden, hara yurmede jomiraɗo nden ko ɗo woni. Asharafu kullu sharaf laysa fi dur, woyen andu teddungal ngal fof e kala ko wiyete teddungal ɗum wonali e heɓugol galleji, wala al qusur wona e kuɓeje, wala fil amwali wona ka jawle kadi, wala fil awladi wona ɗuɗugol ɓiɓɓe kadi woni teddugol ngol, wala fil hay'ati wona heɓugol kañum kadi position ji towɗi, wala fil zawati wa sharaf an takuna abdan li rabbil wala fi zawat wona ka wiyede kañum kadi haray mantaragol e iwrugol e gosengo ɗo wiya ko menen iwri ɗo, haray naɗo fo Allah subhanahu wa ta'ala teddungal ngal. O wi asharafu an takuna abdan li rabbil ardi was samawat, ko wiyete teddungal julɗo on, ko wiyete mawtare julɗo on, ko nde teddirta wonde maccuɗo jeyɗo leydi e kammo ɗum woni Allah subhanahu wa ta'ala. Asharafu an takuna min awliya Allah, ko wiyete teddungal ko nde jeyata e yiɓɓe Allah ɓen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi ko yiɓɓe am ɓenni, allazina ya'maluna salihat wa yajtanibuna al muharramat, ɓen tawa ɓe hino howa golleji moƴƴi, ɓe pottito kala ko harmina yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗen e maɓɓe. Jeya Abdullah ibn Maktum, ndaren haray oɗo neɗɗo mo yimɓe ɓen yino sikki wondema haray ko consideraka hay nokku e communauté on fewndo maɓɓe, ɗum woni oɗo sahabajo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, addariru alfaqiru almiskin, tawnoɗo ko neɗɗo lorrinoɗo baso kañum kadi miskin o marano hay fuy kadi e hewɗum kañum kadi tawi ko bunɗo. Allah subhanahu wa ta'ala teddinirmo kadi wonnugol sallijo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, nde o arno ila almustafa sallallahu alayhi wa sallam yasaluhu fi badil umur, o ari himo lando nelaɗo sallam fi piiji ko yowiti e dina. War rasulu sallallahu alayhi wa sallam mashghulun bi kuffar quraish, tawi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no sohliri e yewtudugol hefere ɓe yani ɓe heferaɓe quraishiyankoɓe patron ɓe andanoɓe makka, tawi nelaɗo no sohliri e yewtugol ɓen tañƴinagol wondema haray si yewtidi e maɓɓe ɓe naata ga nder l'islam, na tañƴinagol fi jaahu maɓɓe on, ma tañƴinagol fi ɓe mari jawdi ɓe warna e ɗum nelaɗo sallam. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah o suɓinɗininomo hakkunde wongol ko baso ko annabajo e wongol makko ko malik annabiya, o wona kadi ko annabajo kono hara kadi ko patron wano annabi Souleymana wonirno noon, ha o landama simo faala Allah subhanahu wa ta'ala eltanaymo pelle makka ɗen fof wattanamo ɗo kange e kalisi. O wi ko suɓike ko woni kon kal akhira, o wi Allah subhanahu wa ta'ala wala al akhiratu khayrun wa abqa, o wi ko woni kal akhira kon ɗum ɓuri moƴƴude, ko ɗum woni ko heddoto, tawi nelaɗon sallallahu alaihi wasallam ko ɗum ɗo woni ko suɓi. O wi hari noon nelaɗo no yewtudude e ɓeɗo andingol en wondema hina sabu patron yagal maɓɓe ngal, ko sabu tañƴinagol ɓe natayno kal islam, ko on saayi ɗon oɗo neɗɗo baso ari mo yiyata o anda ko hombo nelaɗo sallam o joɗodi e muɗum, o anda ko ɓe watti sako wiya hara yo ɓeɗo ko tedduɓe, o anda ko homɓe. O yuridu an yahdihum ila siratillahi almustaqim, tawi ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam faandi ko nde Allah fewnata ɓe e lawol fewgol ngol. Falamma dakhala alayhi qala ya rasulallah uridu kaza wa kaza, ɓay oɗo bunɗo kañum naati, o wi ko an yo nelaɗo Allah miɗo faala hunde kaare. Fa arada anhu sallallahu alayhi wa sallam, nelaɗo sallam ɗum woni ɗurni e makko, ɓe daralimo, ɗum woni ɓe ñuɗitinde maɓɓe nden. Allah subhanahu wa ta'ala ɗum e fanɗugol mum Allah subhanahu wa ta'ala feli ɓe, li annahu la yuridu an tafutahu al fursa ma haula al kibar. nelaɗo sallam ñuɗi guritinde mum nge yeƴƴitaki Abdullah ibn Maktum, sabuna noon tawi mo faala yo heɓugol kuntan hunɗo tawde ɓeɗo hettugol ɓe tun taw joɗodugol e maɓɓe tun taw ko kange ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, sabu ɓe ko ɓe wela moɓodirde, ko ɓe wela jaɓude yewtude, ko ɓe wela ɓattade hoore ɓe Quraysh ɓe anduɗa ko kamɓe ɓuuri wiyede patron Qurayshiyankoɓe ɓen. Tawi noon nelaɗon heeɓi kuntan hunɗo fiyo yewtude ɓeɗo armajo ko Allah fewna ɓe, ko on sayi ɗon oɗo naati nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɗurnorimo sabu ɗum ɗon fi tañƴenagol ɓeɗo few. Fa atabahu rabbuhu min fawqi sab'i samawatin, Allah subhanahu wa ta'ala ka sengoɗo kammuli dow, Allah subhanahu wa ta'ala felimo. Atabahu fi amri hadha al miskin darir, nel Allah subhanahu wa ta'ala feli nelaɗo sallallahu alaihi wasallam fi kumpay fi o miskina ɗo lorroriɗo ɗo mo mara hay fus. Yaqulu Allahu jalla wa ala abasa wa tawalla, o wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o ñirɓini ke o hucciti. Fa khatabahu bi khitabil ghaiba wa lam yaqul abasta, Allah subhanahu wa ta'ala on fewlirimo yewtirimo yewtere wirniɗo neɗɗo wasi tawina kanko e Allah woni yewtudude, o yewtirimo wano neɗɗo siɗa yewde neɗɗo wirniɗo, hakke ko Allah subhanahu wa ta'ala teddini nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o innalimo abasta, a ñirɓinike, ko inni abasa o ñirɓinike, himo faandi ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, kono ka teddingol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam tawde non Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni patron, ko woni dendangal ko wiyete patron, ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri wonde patron muɗum, haray o amata felugol hay nelaɗo makko sallallahu alaihi wasallam, o innimo abasa ay taghayyara wajhahu, o nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yeeso makko ngon sansi. Abasa hadha rasul, oɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɗum woni o ñirɓinike. Abasa hadha nabi, abasa hadha da'iya,
wo oɗo neɗɗo noddowo noddanowo Allah ñirɓinike fi wajhi rajuli salih yeeso oɗo gorko moƴƴo ay arada anhu abasa wa tawalla an ja'ahu al-ama ay o ñirɓinike sabu arimo oɗo neɗɗo bunɗo ɗum woni mo yiyata ɗum ko Abdullah ibn Maktum. Allah subhanahu wa ta'ala wi walam yusammihi bismihi innama zakarahu bi sifatihi. Allah subhanahu wa ta'ala wolirali yewtirali oɗa kañum kadi inde makko nden ko yewtirimo ko sifa makko on ko al-a'ma no anda ko sifa makko ɓay ko o bunɗo kono hina woni inde makko nden Allah subhanahu wa ta'ala ka teddingol mo o wi ko an ja'ahu al-a'ma ko ɓay bunɗon arimo. Summa qala wa ma yudrika la'allahu yazakka. Allah subhanahu wa ta'ala wi eneno kon ɗum andinma arma wono gasa o jaɓa e fewude hare ko oɗo ɓurata moƴƴude e par rapport ɓe ñintinɗaɗa ɓe jokkuɗaɗa ɗum noon Allah subhanahu wa ta'ala yeti nelaɗon sallallahu alaihi wasallam felimo fi oɗo gorko en turki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala famin en kaɗo dina holli en wondema hara e nder oɗo ndeɗo yewtere hara ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala faandi kono nela sallallahu alaihi wasallam faandi muɗum ko andingol wondema Abdullah ibn Maktum o ko neɗɗo jeyanoɗo koye wasuɓe hina e patron ɓe o jeyano kono sawde himo teddi ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri ɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam falno yewdude ɗa Allah subhanahu wa ta'ala ko felirimo ko sabu ko sabu oɗo o felirali mo sabu ɓe wonno yewtude muɗum ɗa haray ko hollugol sarafu julɗon hina fi o mara hina fi o iwa e ewdi moƴƴi hina fi o jantaka inde makko ka communauté hina ɗum ɗon holli wondema haray ko baso ka Allah haray si Allah subhanahu wa ta'ala jantike mo wowli fi inde makko Allah subhanahu wa ta'ala ko yewti fi Abdullah ibn Maktum ko sengu ka dow kam muuli o yewtimo kañum kadi e sabu felugol nelaɗo makko ɓurɗo teddude nelaɓen o felirimo sabu ko ɗurni oɗo sahabajo tedduɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala holle gonga newna jokkude gonga aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه بالأقل وزينه بالإيمان ثم الصلاة والسلام على خير البرية نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما haray ɓaawo kadi yettude jomiraɗo subhanahu wa ta'ala fahintu anno nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam hiɗen tokkito fayin e yewtere meɗen nden haray ɗen wiya fa ata Abdullah ibn Maktum marratan thaniya fa qama lahu sallallahu alayhi wa sallam وآنقه وفرش له رداءه وقال له مرحبا بالذي آتبني فيه ربي haray e jonde ɗimmere goo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nyande go tawi toli kamɓe sahabaɓe maɓɓe ɓen ne baal tun Abdullah ibn Maktum o kañum kadi o hewti oɗo gorko mo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam felira fi muɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓay haynike mo ara ɓe ɓangi kaɓe tolino ɗon ɓe habbi ha o hewti ɓe keecimo ɗum woni ɓe hirbimo ɓe lunnimo ɓe weƴƴitanimo daɗɗudi kadi firas maɓɓe on irida ko ɓe wanno konko buge maɓɓe kun ɓe jetti ɓe weƴƴitani kun kadi moggo maɓɓe moggo kamɓe nela sallam ɓe inni jooɗo ɗo ammo Allah subhanahu wa ta'ala felirila sabu muɗum sabu teddugal oɗo Allah subhanahu wa ta'ala nela sallam sabu ko Allah subhanahu wa ta'ala teddinimo kon nela sallam teddinirmo andi wondema haray ko oɗo ɓurata hittinde muɗum hina ɓe o sikkunoɗa wa kadhalika walamma ata da'i al hidayah wa da'i al kafaha wa da'i al jihad وارتفعت راية الإسلام في يد عمر رضي الله عنه وأرضاه ونادى بالنفير إلى القادسية إلى معركة فاصلة مع آل كسرى ووانا نون كانوا كانوا بايلون تيكا نون أودو نون هيدا غاندي هرنا أودو هيكينو كونو هرا يوتر نين كونو ياري هرا أبو بكر لونتينو باوني الله صلى الله عليه وسلم كونو باي أبو بكر فيجي كالونتان دي سيدنا عمر باي هرا هيوتي نون كانكو سيدنا عمر ونودو أودو نتو كانيون كادي يهوغول أودو غيروتين أودو معركة القادسية هاورو يقول لهم بي آل رستم من المجاهدين عبد الله بن مكتوم نلا سيدنا عمر باي هewti don o nodduno o Abdullah ibn Maktum tawi ole ko jeyaado e yimbe bumbe ben ko jeyaado be Allah subhanahu wa ta'ala gantinani wonde ma haray si tawi marbe azar be marbe gantoji be yahal ka jihad Allah nangitirtabe kono sayyidna Umar nodduno mo yo tawi ka gere qala lahu sahaba innaka ma'zurun on tuma bay sahaba be yi o sahabajo bundo ton Abdullah ibn Maktum be yi mo hakkunde mabbe ton be inni an ko jeyaado e gantinana ben Allah tigino jettani on ganto onon be wawata ben wonu to anta ama ko abundo ayata qala o wi qala wi la wallah Allah yaqulu infiru khifafan wa thiqala o wi wallahi mi wondiri Allah mi jabali ko wi don kon Allah subhanahu wa ta'ala no wi yehe ka jihadi ko on teddube ma kon hayfo dum woni hidon selli ma on sella wo kanko afiri o do aya khifafan ko on hayfuɓe hiɗo mari hoore mu eɗon woni e cellal moɗon wasigala ma hiɗo nawni hiɗon teddi e ɓalli moɗon o wi kanko ɗum ɗon o ƴetti kon ɗon o ƴettiri aya on ɗum koye suratu tawba falamma hadara al ma'araka wo ɓayi o hewtoyi ka gere ton tawi o jaɓali yiltade sallamuhu raya ɓe jonnimo drapeau islam on fa waqafa makanahu hatta qutil fa kana qabruhu tahta qadamayi radiyallahu anhu wa ardah wo ko ɗon o woni
himo jogi drapeau l'islam on hiɗen gandi o yiyata sa ko soppa goɗɗo goo ko ɗon o woni ha mayde makko nden hewti ɗum woni ɓe sahimbinimo on ɓe warimo o surra sengoli kaw darino ɗon ka sengoli koyɗe makko radiyallahu anhu yurmede Allah woni makko. salamun ala zalika siddiq al mukhlis den toro Allah kisal woni e oɗo neɗɗo laaɓanɗo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala laɓɓina dina muɗum. wa salamun ala zalika al munib yo yurmede Allah woni e oɗo neɗɗo tubuɗo rutti allazi tasarrafa bil islam fa kana qal'atan min qala'il haqq tawi ko neɗɗo teddiri l'islam ko jeyanoɗo e daƴƴere gonga kañum kadi istaqbalat nuruhu sama haray annora makko on hewtiti ka kammo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala fa wazza'atuhu fil bashariya haray ɗum woni o annora makko e moƴƴereji makko Allah subhanahu wa ta'ala senditani ɗum e tagore nden war rasul alayhi salatu wassalam kama qalat aisha radiyallahu anha wa ardaha ma a'jaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'un min ad-dunya wala a'jabu ahadan qat illa zuttuqa haray wono nden Allah sallallahu alaihi wasallam e maako sonnaji mabbe nene aisha radiyallahu anha yurmende Allah woni mabbe be maaki hawnali nelaado sallallahu alaihi wasallam ha hande neddo no way woy odo aduna hawnali be jawdi makko ni hawnali be cionci makko ni hawnali be sharafu makko no yuri be maaki ha hewti ko hawni be e neddo tawdo ko joma kulol Allah subhanahu wa ta'ala ko do woni kambe ko mawni hawni e mabbe. wa Abdurrahman ibn Auf yaqul wallahi ma ra'aytu muttaqiyan lillah illa wadittu anni fi mawdihi odo sahabajo teddudo kanyum kan woni Abdurrahman ibn Auf o wi wallahi mi wondiri Allah wo ha hande mi yali neddo huldo Allah siona mi yelo yo taw har Allah subhanahu wa ta'ala wadanno har ko mi woni on nokku ka woni do ko wana non kanyum kadi Julaybib haray tawde tan o rabbinore non e yewtere meden den jaa Julaybib odo kanyum kadi ko neddo marno mo alano hayfus ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatabassama alayhi salatu wassalam nde o arno kanelaɗo sallallahu alaihi wasallam no siforde mo non ko neɗɗo mo alano hayfus o andaka kañum kadi e communauté on o ari kanelaɗo sallallahu alaihi wasallam yimo ɓe moosi ɓay ɓe yimo kanko oɗo gorko wa qala huwa yunasihu on tuma nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe makani mo ka laaɓangol mo ya Julaybib aturidu zawaj ene yiɗa faala jombude fa qala ya rasulallah man yuzawijuni wala usrata indi wala mala wala dara wala shay'a min mata'i dunya nela sallallahu landi mo inni ene Zurayj ida faala jombude o wi enen nelaado ko hombo tan jinnela o kaylam bengu gogo on mi ala fami jawdi ala galle ala hayfus ala e piiji aduna din ko jama faalirtela fa qala alayhi salatu wassalam izhabi ila zalika albayt min buyutil ansar nela sallallahu be maki ari o wari be maki yehu e de galle da tay galle no don be andi joma den galle don be mari so jiwo ne oro l'islam be maaki tay kadi ko yimbe ansariyanko ben be jeya be maaki yehu kadi galle be ansariyanko be do faqra minni salam yehu wiyabe mi salminibe yottina salminago yan wa qul lahum inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tuzawwijuni wo yehu wiyabe nelaado sallallahu alaihi wasallam wi ko yon jombina yon okkam bengu fa dhahaba wa taraga alaihimul bab wo umtuma o immi o yehi konkano be bafangal wa kanu min sadatil usar kono tay ko jeyabe yimbe patron be teddube hay natugol kam mabbe wela fi wa min kibriyati al ashaira fil ansar ko jeyanobe mawnuɓe wiyeteɓe tedda ko ho ben ko e nder ansar yanko ben fa kharaja rabbul bayt on tuma jewma sundum o yalti o landi o tay ko hombo wara a Julaybib o tay ko o Julaybib o yimo wa hay'atuhu wa faqrihi o yimo mbaadi makko ndin e basal makko ngal ayemo tun anda ko neddo baso jongude ka cionci en o woniri non fa qala lahu madha turid ene ko hondu wadduma ko hondu falada fa akhbarahu al-khabar o yeti mo khabaron ko nela sallallahu alaihi wasallam fa ada ila zawjati on to mo nyawa habbol ando yiltiti ka sonnajo makko fa shawaraha thumma qalu laytahu khayra Julaybib o yilti be indi bengu makko awade yaren hebi kodo hare non kodo ardon ko neli mo kadi ko nela don sallallahu alaihi wasallam do no joni mapinibe o wi ko nela do neli be ko neli mo kon kanyum kadi hare ko yen okkumo ko yen jombi mo wojji o meden do kono be wi hani no harana Julaybib kati hawni no harana o gorko warno la nasaba wala mal dambe ala jawdi ala wala dara kanyum kadi o mara galle fa shawaru tilkal bint as-salihah on tuma be noddi o jiyo mabbe mobjudo be disini makko be wi kon wiida allati tarabbat fi madrasati tawhid o neyido e galle tawhid galle wotindingol jomira subhanahu wa ta'ala galle wotindingol Allah fa qalat on tuma sa jiwon nane jabawol jiwon o wi wa hal naruddu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yarli e ruttay nelaado on sallallahu alaihi wasallam bi mana mo nelaado neli on yarli o ware lando goddum ronken wadde ronken jaabi ronken notare ko be noddi en ko Allahu akbar wo baaw dum don be fo be muga yumma makko be makko be ndaare be tay o jiodo buri be imanagal fatazawwaza biha on tuma be jettimo be okkimo be o jombe jombinimo wa amara baytahu alladhi assasahu ala taqwallah
won suudu makko kanko Jalabibu nu ndu ɓurti noon heewude kulol Allah sabu hari kanko neɗɗo ko neɗɗo hulowo Allah o heɓi kañum kadi sonnajo hulayɗo Allah azza wa jalla wa ridwanuhu tarafrafa alayhi almaskana tawi pelleti no anda ko wiyete ko miskinankagu e basal hari ɗum hino wifa e makko tawi ɗum o mara hay fus wa yazinuhu takbir kono tawi no mawninimo hino cuɗimo mawningol jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wa tahlil e heewugol wigol la ilaha illallah wa tahmide yettugol Allah wa tazalla lahu salatu fil hajira tawi hino ɗowdinimo juulugol jemma immagol jemma juula wasiyamu fi siddatil har e horugol sanga ngulendi satti tawi ɗum ɗo hino ɗowdinno hino battino e Julaybib o en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wakku en jikku ko wakki Julaybib en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah fewna muftinde Allah sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha ثم الصلاة والسلام على رسول الله أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم إن الله سبحانه وتعالى يأمركم بأمر بدأ بنفسه واستنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون قال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك وأعداء الدين اللهم وفقنا بما تحب وترضى اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة قدير وآخر دعوانا الحمد لله وفي آخر إن شاء الله هري كمارن كو يوتينتين باو كادي هدين عندي تكاداري غون هري دين هاتون جيني بالله في جولي دميدن دين en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ko en jawdi ko wawete dépensude on andi darnugol julide den no feere e wurnutugol julide den no feere Allah subhanahu wa ta'ala ko wi en ko innama ya'muru masajidallah ko man amana billah ko wurnitata julide den ko gomdindo Allah wal yawmil akhir ko gomdin nyalande tanga ko be do wurnitata julide den jonnon haray den andi julide den de haton jini piiji boy en wata wiide ba en darni haray gasi haray den toro kala mo senuri do tay ko anniye waɗugol o ardorno yo Allah subhanahu wa ta'ala newnam si tawi o joganoki on anni Allah waɗa mo anni e dépensugol ko suudu Allah marɗo yo Allah newnam mo wawa wadde mo mara yo Allah subhanahu wa ta'ala okkormo ko waɗa haray ɓaawo ɗum inchallah haray ɗen mari ko feññinte piiji tati haray ɗen mari bobo meɗen feƴƴindo ɗoɗe haray o juulete ɗo je gayni juulgol juma haray torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah hinno mo yaafo yo Allah waɗɗo yurmede ko heɓi kon kam ɓe yuma makko ɓe makko sendo den muɗum en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗɗo mo waden aljanna haray bobo on juulete ɓaawo si fana sen juuli ɗo joni juma haray ɗimmum ɗum hiɗen heɓi bobo kañum kadi feƴƴinɗo wiyete modi Ibrahima kañum kadi haray bobo maɓɓe kañum kadi on feƴƴini on ɗon kañum haray koyen fottuɗo ka joni si bobo juulama ɗo taw ko adi ko premier ara noon taw si bobo juulama ɗo haray ɓaawo ɗum kañum kadi jamma on hinno no inna yo habbito inchallah haray surroy gongol kaka alansara kono haray ɗo yen surroydemo haray hakkude ɗo fana on ɗo e alansara haray no woodi nelduɓe en kañum kadi nafakaji haray tawɓe Allah subhanahu wa ta'ala no newnani yo waw habbade o haray yo seno ka juulide dow to inchallah haray ɓe soƴƴa yiltito ɗen juulen alansara on haray surro en bobon ka juul ka berɗe ɗo ɗe ever ɗo haray ɗe gandi ko berɗe ɗen no ɓatti en inchallah yo Allah yaafo bobon haray si ɗum ɗon feƴƴi ɓe makete ɓe modi Ibrahima kañum kadi haray bo maɓɓe no feƴƴini haray ɓen ɗon kañum ɓe maki inchallah haray hirodiral ngal en waɗa ka futoro ɗo haray ɓe senoto haray noon si ɗum ɗon feƴƴi haray Alaji Mamadou Aliou Kankala ɓen kañum kadi haray isra maɓɓe no feƴƴini haray ɓen kañum kadi ɓe tori duwa en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hinno ɓe yaafo haray noon ɓiɗɗo maɓɓe on hay hino seeni iwruɗo tonɗe haray on no tawa e meɗen ɗo wona ɓen nenda meɗen feƴƴimɓe haray ɓiɗɗo maɓɓe no ɗo ɗe iwruɗo me jidsi ko almamas ko Espagne inchallah haray si tawi woodi ko manque ka information haray directeur on ɓeytoye si en gayni julde inchallah haray ko ɗiɗo information ji tati woni ko marɗen en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah kala arɗo ande Allah ittamo ande nden kala seenoɗo ɗo e bakkatu Allah ittamo bakkatuji ɗin yimɓe ɓen ɓe ala kaydiji ɓen yo Allah okkorɓe kaydiji waɗade barke muɗum marɓe yo Allah ɗamɓe barke muɗum yo Allah ɓottinan ɗo e ka meɗen barke rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin